kapang som tu bakoila department tun chipari ding dun hai hide APHLC pen chirap chitu dun si ni jang Karbi anglong pen bang pri phori so dun mithang apia pori ding nakachili Tortia pam LP school along thambang bachedam dia puthak KC tum pen ronghang education block along loop kapajula Kardom pini Karbi frame tam long pen nili Samir Singh indicator p non bertang ton pen arjuik tha Karbi people hold teralang solong pini Karbi Film Society pen Pherangkia mai kepedopo Pherangkia mai long surihini ra inkora hini aninkana pharman pliang ding Karbi Film Society General Conference non kibangji jiti niphai kepen niphai kri si arnian nini abaha teralang solong kepedoji aphan chisik chidang bomlu pusi Karbi Film Society amai phul dhoniram tiso lapen chundang dilip beatum pen tangdakpo Pherangkia mai long Karbi Film Society Abridi Sar Chandra Singh Kro lapen penanga tumpen non kibangji pliang deng Karbi Film Society General Conference misen pen kapachun ponji aphan Pherangkia mai long pachinipo lapen amai pia long Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA atum Dor Singh Ronghang Vidya Singh Engleng lapen EM Srojo Rongphara tumaphansi Johang Ponpu puta pachinipo Also a briefing ke thang da kali ni tum general conference Karbi Film Society general conference joi mo cap tarik cap lapen tarik crazy there will be a general conference or Karbi Film Society on 10 and 11 here in Taralamso September and nothing this is just a curriculum of our film society's activities and every 3 years we used to have a conference like this where our members our office bearers is being changed and if it is same person will continue it will be a new one so because of the COVID pandemic it is being delayed last 2.5 years so we could not do anything and for that only we have called you for the wider publicity. We invited not only the members of this Karbi Film Society only, we invited all sections of the society so that they can advise us for our better exposure of our Karbi film and good quality film is being made in this for the bigger exposure of outside Karbi. So only for that we have invited you all and once again I thank you all and any queries you want to make that you can ask so that our members including myself will answer and try to clarify the matters. So now you can Lasuaran mai pilong ni tum alhi sarpu ke hang pon lake chief guest Sir Dr. Tuliram Ronghang, Honorable CM KAC, lapende special guest banke Horen Singh Be, Honorable MP, 3ST Autonomous District Parliamentary Constituency, lapende Dutulang, special guest long Sir Surya Rongphar EM in charge art and culture. Lalo lapen guest of honor banke Jasing Leng, Honorable MLA, Sir Dorsing Ronghang, Honorable MLA, Rup Singh Taron, Honorable MLA. Lapen Sir Chandra Singh Kro, President KCS, Lapen Sir Bari Mingti, President Karbi Lamedamay, Lapen Sir Joy Singh Tokbi, General Secretary Karbi Lamedamay, Lapen Sir Bida Singh Phangchu, President Kafaka, Karbi Anglong Fine Arts and Craft Association of Maifu, Lapen all EMs, KAC, Dipu, Lapen all MACs, KAC Dipu, Alang Litum Hanke. Guest of honor lo lapen invited guest ni tum kahang pondo Mrs. Niropoma Timungpi Joint Secretary in charge Art and Culture Karbi Anglong Autonomous Council lapen Mr. Sona Singh Terang Deputy Secretary in charge Art and Culture KAC lapen te Mrs. Rani Terang P Deputy Director Art and Culture KAC
lapen Mr. Dilip Kathar TCRO Tribal Cultural Research Officer Karbi Anglong Autonomous Council. Silonijan range angkang aron ripen koila ki phurpen kangton tu pakoila piniarnian ta ington olang sita department atum ki theklong liason chikrong de ningkan ta aron ripen inut banghini ki thek ka chikrong atum koila ki phur inghu bomlo lapen ki jorta chonghu bomlo Lahaya Medu Karbi Anglong Autonomous Council atum longdun mapu ongdongara tumpen karjupado Kidamtang aningkan pen pining an nambora roy akung lapen silunijan sainilang solongsi koila phurbo Kiwangjani pen ki aron pensi paphurpon pulote Karbi Anglong Autonomous Council ta ongdonga medu longponji puta ongdongara tumpen ningjeringti Nijang Karbi Anglong arlo prekja marongpen bangkri phorta kijum hek ariso tompha Anam misen kachongda dadim nangpon pupura chumusoi ponsi Mizoram pen Bangladesh ahoyan pondelo Apia po chichini dundi pinpen haladakan kipon roba puthak APHL CMA phujai katharaphan kirap kacho hangatengsi Chirap chito dunpen pini bangkri phori sotum hamrenan nangkachilethu Chiklo John Trok aprang banghini abang photum West Karbi Anglong prekja marong Jasemet Hamren constituency arlo ronghidi dera arlok pen arta kijum hek ariso tumaphan chumusoi ponsi ponderlo labangso puthak apia potum kamatha kisunga puthak APHLC amai phu JI Katharpen West Karbi Anglong Deputy Commissioner aphan kapachinia tingsi Rai komasai khiatum sikjit pen siting ponsi pini hamrenan bangkri photum aphanta nang pachelilu kusi JI Katharpen phirang ke tumaphan pachili 15 জন লৰা সৰু লৰা কিছুমানটো তেওঁলোকক 1.5 মাহ আগতে কিছুমান দুৰ্বৃত্তকাৰী সকলে ইয়াৰ পৰা লৈ গল তেওঁলোকে কৈছিল ইটা ভেটাত কাম কৰিবলৈ চাকৰি কৰিবলৈ যাম বুলি কিন্তু প্ৰথমতে তেওঁলোকে ৰাজাগাঁওলৈ লৈ গৈছিল তাৰ পাছত শিলচৰলৈ লৈ গৈছিল তাৰ পাছত মিজোৰামলৈ লৈ গৈ পেলাই মিজোৰামটো ওচৰত নহয় আকৌ বহুত দূৰলৈ লংট্লাই ডিস্ট্ৰিক্ট এইটো চিটাগং বাংলাদেশৰ চিটাগং ডিস্ট্ৰিক্টৰ ওচৰত তালৈকে লৈ গৈছিল 15 জন আৰু আজি আমি এইটো শুনি পেলাই মোক ৰিপৰ্ট কৰিছিল আমাৰ APHLC লৈ তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট কৰাৰ পাছত আমি ডিসিক ইয়াত জনাই দিলো ডিসিয়ে ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং ডিসিয়ে একশন ললে এসপি পুলিশ সকলক লগাই লংট্লাই ডিসি আৰু পুলিশ সকলৰ লগত কথা পাতি বাস এটা পঠাই পেলাই এসিস্টেন্ট প্ল্যানিং অফিসাৰ সুৰোজ ইংটি লগতে গৈ পুলিশ লগত গৈ পেলাই তেওঁলোকক আজি আহি পালে যাওঁতে 4 দিন লাগিছিল বাস লৈ গৈছিল তোৱাৰ ঠেক তোৱাৰ ৰাস্তাটো ঠেক হয় সেই কাৰণে পাহাৰৰ মাজত মিজোৰাম সেই কাৰণে যাওঁতে 4 দিন লাগিছিল তেওঁলোকে আহোঁতে 4 দিন লাগিলে আজি মৰ্নিংতে আহি পালে সেই কাৰণে এতিয়া জুডিশিয়াল কোৰ্টত ষ্টেটমেন্ট লৈ আছে জুডিশিয়াল মেজিস্ট্ৰেট সকলে পাৰিলে আজি হেণ্ড ওভাৰ কৰিব তেওঁলোকৰ মা দেউতা সকলে আমাৰ লগতে সব আছে আহি পালে তেওঁলোকৰ হাতত আজি হেণ্ড ওভাৰ কৰিব নহলে কালি মৰ্নিং বুলি কৈছে ডিসি লগত মই এই মাত্ৰ কথা পাতিলো এতিয়া APHLC amai phupen alangitum akisungolong kachirap kachitu dung aputhak usumar apia potum pen JI Katharaphan kachuru alam thi pajropo on rong hang asar pi lo nili bange ange ke dam mahuta nili bang ta ve nili ke the nde arju nde ange anyo ko pen le karju long ali ange dun ju lo yo ange ke dam tang chiklu jon rai beng an du lo ange usumar tumange uni tume dang nu de lo nang thu moi pon ku pusigang thu mam thek po asar bura legi duta ali nili he ange asar bura ta ve ange pudon man asar bura bang na tikang ange nili tang ka paisa ta lok the tapen kiri ka lam ni ta nili ke chin nili university do apare bu saratum maphan hala bida ing hi tumbang matharang ne lo chiru ra tang ne lo pesa ni muwe na ina ta nali ai po ni ha sar tum phan ni chin ki po yat po pulo la su si ni phan aning na pe the la si pin yang ge ni li la si la su phan ni li che thek long pot ni li ni ning sam pe lo ni li di sar amen pudat po JI Kathar
สารพันสิจูโรโลอลังลิจุปิดุกจุปิหลักโลทางตังก้าวปอยซาโครเรปินเป็นสิดักหำเรนังลิโลมาจูโรอลังลิพันสิจูโรปาร์ปิกเลย amen pudet po JSR phansi churu par piglo nili supu ge virde nangji mane lanang bong je theklong le halabang su nili tum nili kam klem damlo makam klem ben nangkeli ni tum ingting ulang ama ingting hoi lop nan bai trok sia por se kam klem ben hedit nang li lo apa ge rong se sor than lo ko nang supu ge kangda dunju kunalo pulo dak betrang so si pon kunalo adim mang than dik hala tumta ave dalu hala pu bang achuru ma bang than ajmi ma anning rum dun phak lu noi yo la son pinak lu yo ma si punang ko lu bang balam toy ma tha bang anning pilut job ko than kon lu ki dun ta nili thekonde la chongna dun ji ta nili ki dun ta thekonde nili bang da ve maru so chonun jo amani ga fiance o chiklo jon throk lo la so chiklo pen hu ante non nang chili thulum o non pin nang le dun lo puse ningar poson ningar ininga rong ek lo nili ta pin en ke ka churu ji la pokota la sarto phane lo choro jikki nili ta patkan nili bang ave sai ti kidan jo inka hada ka ning ve ara hema sorwen pen tamari jena ho somar do na sidan den ma po o somar ba thomen ma ti da nili long do alo so so nu pin so somar ba ni inir bang pujang da dun la kan to hona na lo dan ji thêm mà tí do cái chính in đấy thêm thì rong xí sar phân tạp gì rong pha rong lý gì cái đó rong pha rong tạp dám à vị bút thoát thừa này mà đi long lo ô bút bằng còn đấy cái trong đát đặt ta bây giờ nè mà nili pinia ni si bằng cái đó nili số mà rang chỉ là sar bên nào bằng cái nili ngang sam này cái gì cái thar sar phân xí nili ngang churu anh hay đủ viên bên này bằng cái thế cái West Karbi Anglong District Inglongar Logajo Aningkan Loki Thanthe Thanbang Dam Pusitami Operating Pendam De Konad Nike Satlang ki pipi la pusonta thekdamlo Lason Taksi Torti Apam LP School Longta Ningkan Kepan no Thanbang Nayan Jyoti Sakya Loki Thandam De Lasi Alang ne than ko puson si nonanta asai chiklem klipin pen bai no ki pipon bom loma pusi KSA tumpen karju pate La pusona thanbang aphan ki asai penamat si ingkham pet nang pupusi pini KSA dum rongkhang education blog along loka bazar dam ahut ningje lahaya thanbang atuma joksi Karbi Anglong papi huklo labang so puthak education em Richard Tok Bisitami rongso pi angka lapen towar pi adungarai malong khumri damdira arlo arong alongta khumri damasonte thanbang atumta amina asai chiklemji mapusi KSA tumpen ningje Niltum Karbi lo Charlie Song West Karbi Anglong District Committee ahin pen patir pi pon si pini rongkhang education blog along same niltum complaint petition alu pini nang pieglo abang so complaint petition alu ki pinang ko kalam thila pusona lo inu ta than bang torti apam English LP school ma than bang amen nayan mani saikya pu ningkan ke bang alang li duty ke chadam de pha posi pini netum puthot complaint petition alu sa pinang ko labang so complaint petition alu niltum ki pajir labang ke District Primary Education Officers West Karbi Anglong District Committee bansi lang dipan pajiriglo lapen kopi tu niltum ke pige Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sharma pansta kopi tu paleglo lapen niltum Honorable Education Minister alang li pansta me kopi tu alopilo lapen niltum Honorable Chief Executive Member Karbi Anglong Autonomous Council CM alang li pansta pilo lapen Karbi Anglong Autonomous Council along education in charge IM manta niltum pilo lapen kijut si niltum labangso aloga parap tu bangke deputy commissioner West Karbi Anglong District Committee lang li phanstami niltum pilo lasi niltum bang labangso complaint petition alo pidet pen niltum bang akenang sot bangke lan lo alang li ningkan cap ardong se bang we puthak pot lang li phan so dak pen sai neng lapen sakuri pensi niltum inthan neng bosi nitum Karbi lo Charlie song pen alang litum phan pachi niltum labangso complaint petition alo pidet pen pi departmental pen sa niltum phan thang message tanang claim pipe poten niltum sodak kachisong bang tum claim nang kokpo niltum FIRs tami ang dengkang tuinta tum loads nang kokpo lapen netum
an mu che jeng same alang lipan tum che song pinang ko pu ta same pet lo charli song pen aski puang tung je nona por ke council team education ta che formen lo Karbi Anglong ta quality education ke long nang ji phan pusi lasi nona bang ke departmental punon social organization punon student organization punon ahwar tin inglong arlok pupe pin pen labang sok ki homri kom part pen quality education ke long ji phan ke dode sang sinai pusi nilitum lo charli song pen puthot pachini dun thulu jongsi nona teng ke dam tanga teng kwan si tum education department punon education IM prang do bang punon ka che claim a jok jongsi duty che palon pik pulotang te piniri ani labang sona case ke pofe degi mane bang duty che dam de ko mane bang asakuri dharma che deng chot konar ni bang mid day meal sang pipe det ko mane bang ke maintenance fund sa use it pula so case bang si ojok thoji pus nili tuma thadam jong si duty jong si che claim pulang testa nili tuma thek dam long ban dit pudung tung bang ke duty che claim cle der apolo jasemet pet ke pinila hai non malom so por phan berta mong ton pansna Madam aprangsi kadogowe Karbi Anglong ada tuhan isi berta keme Nilimen longsoning jai lapen el sabtu nilang mari tuhan na junuri bangla pulo nili asabtu kulat cingku adim kulat amen ke ingjai hotel masinali tung pan isi hini birta ke medo harso birta bangke number 1 bangke truck driver teman ans tame anam mate ador kijun pensi ok ans tame pachokono ko ador lake ok an pensi harusi ajat ole tuisam harus pensi chupon loko lapen ala driver pustami jas tame da RC number bansa tikang nam pol pen kopia bus driver kopia auto mehentem da amen tikang nam pol pen te harusi ok ans tame chupon loko lapen atake chupon lonji athang abangala lo ka ok doji lang ok doji pare lang ok ka ok ek ok pare Karbihan an kopi ma gacho ke labangke dolablo suppose karnu bahaji kalangdang kang moy head labane dolablo nang humri ikha tapen ako nang system nang busy ikha pardon আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ dihina mo phiphrot berta long mangthlo primary pen high secondary education ang dengan thanbang kaduri thekte lasi thanbang hoi papling sirak nang po Karbi Anglong pen West Karbi Anglong aluk kiduan high secondary school alongta science stream biponang popura usuka tiripia mai pen pini Karbi Anglong autonomous council EM education in charge Richard Tokbia phan pinpur aluk kapajardam berta kat news sai hemalong berta nangle Karbi Anglong pen West Karbi Anglong arlo Ongdong primary school pen high secondary school ang dengan thanbang kaduri thekte thanbang kaduri ajok kacharli ahin pinangan katikuk dolo lasi prabjin pen thanbang ang hoi papling srak nang pupusi pinpur alo along kijong pado Karbi Anglong pen West Karbi Anglong arlo Ongdong high secondary school along science stream ave science stream kavidet pen science kacharli aning ke hang ari sui jangatum sai jok je Karbi Anglong pen angtanan kacharli aphan damnang koklo lasi prabjin pen high secondary school kiduana longta science stream bipon sirak nang puputa pinpura lolong kijong padu ponthu school pen high secondary school along thanba kaduri thipi gangja lasi labang sopta prabjin pen Karbi Anglong autonomous council me thanba kaduri don papling pusirang nampo lapen high secondary school do along the science stream prabjin pen bipon nampo kulbang sok kemang padu pon sipini nili tuma hen pen Karbi Anglong autonomous council education EM Richard Top bifan pin pura lopajir ponlo silabang sop tha tame kidam tang por hota primary school ang dengalong bang Karbi Anglong autonomous council hin pen thanbang hoi pe pon bobla lasi kiptek pon pe do ana thanbang long school on tame prabjin pen thanbang pe pon po lapen high secondary ang dengalong bitu thanbang kadure ba phanba putha bang kidam tang por Karbi Anglong autonomous council pen diskuran locally elo puselang duin nang pachin pon lapen high secondary long science stream ki pon ji panda prabjin pen kak mande Karbi Anglong autonomous council pen siding pon pusi EM ka hai mande Richard Top pen lamchang jipidu pini Karbi prime time kila pons gang ton poinglon domi thakmi kurang thu